Ingwenyama iwakhethelani lamalunga lawa lalishumi ukuthi abe ngemalunga eLiphalamende. Ngifuna nje kuphendula lo mbuto loyo lo cishe ngathi uyaconfuse kulabanye noma ke le criteria ukuthi ifika kanjani ingwenyama lapho. Okay, asengichaze napho. EmaSwati akhetha emalunga eLiphalamende langu 59 according to letinkundla abangu 59. Lawo malunga lawo ke amelele onke emaSwati ngephandle kwaboshifu nebantu abenkosi emazinyane nalabathuthe kakhulu nengwenyama labo bede ngekwemthetho abakavumeleki ukuthi balungenele ukhetho ngoba lungaba unfair. Awuqabange nje kuthiwa emphakathini wakini enkundleni ucuthelene na chief wakho nibanga kuya eParliament. Ngikoke lo mthetho lo ukuthi uba restrict ungabavumeli because bangaba ne unfair advantage. Ngeke nje kuthiwe ucuthelene nelizinyane lengwenyama. Inhlonipho ke leyo. So ingwenyama ke ngalo mthetho sisekelo lo ngabavumeli lawo ibese ke ingwenyama seyikhetha labalishumi ifanele ikhethe kulaba laba disadvantaged losho ukuthi laba labangakavumeleki ukuthi bayiParliament njengalabo shifu nebantu abenkosi emazinyane ifanele bese seyikhetha khona ke labangu10 labatawu representa labangakhoni ukuthi bona bangaya eParliament. Mane ke bese kuhlupha mase kutawungena ke nabothula idladla ukuthi ngoba phela labo seluntu lolo kufanele liyagijima lapha enkundleni lushukume impela lukhankase lolo lolo angiva ke ukuthi ke nako la ungathi bese ngiyalahleka ukuthi bona bese bakhombe kanjani ngoba ingwenyama ifanele ikhethe abantu benkosi lizinyane banibani prince banibani princess banibani chief banibani ifanele ikhethe lapho ke ingwenyama ngoba bona ngalo mthetho abakhoni lo mthetho awubavumeli ukuthi bangakhethwa singabakhetha hayi kodwa abantu abanjengabothula idladla labo kufanele baye enkundleni labo bayoshukuma mbela labo kuze balwine ukhetho igama lenkosi malibongwe.